Kejingalang belengkot hakalai puai tarik uleber arja arpun rio belakot penlong da kesenjuk kitrai bat nongnya kali kamai kebriu henyo trap ha pelau ke State Central Library haswa bakan net yekeren bat kibor pulit ke East Khasi Hills District halor kejingjia syak thap syak timsi bat syak berngam si tiar siat ya weu nongnya kali kamai kebela jia ha kejan miet jongka arpo henyo tarik uleber arja arpun rio kelami ya kesurbu jingkeli bakumno hado menta ompat doni ke bapau sabar lagi bor pulit kiliyok kemna em ya ute ubriu Kibala ajing kran kila ong, bamarsan kraukti kipat ba balik se ute ubriu ude upulit. Kibor pulit hi jong ke East Khasi Hills kila pensyai wot ba umdai ubriu jong ki. Syuk kila ong ba kipulit kila ong ba kila pengat muka duma suo moto ya ute ubriu henrai hado menta kim yo i ya kino kisen jam. Uba Mas Landar Marnga, Chairman ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ula ong. Balada om ya kun kan poi kepor bagi nongnya om tang bagi syak syo henrai kin syak dekat ke jing im jong ki. Kajing sak takti kalau don sendon kalau poison uput ba hadu ban poi cak jing yak ngatrai binang kan mau berok hoje kata mo de ngi semua ban ong lada ngimki ngimksa kan poi du uput ba ngin sadu no jing in ande kata biong de kibang yo i de kelengba jing ring film gumto kabiang de gibom yo i ngila syu saknut kumajia sepo mau kanu betui giwe bat ngi ki driver truck lei kajing sak syok ka janlong jan man kasngi kajing sak syok kajing sak dat kajungi na mga try ito restriction ru iba kamtam gini bayat interstate kanu isokia lada kadon ni sa show ya lagi jong kipra dekot de nakaliang ajonga ngaso bonong kumni ba habade bet kani ka benta de hoy i dan ki news ba la sha show dekot jong de kalapoi ki news channel ba i ba nakaliang ka police department ru wood ka police department ru habaki i ka por ba ki ba ki comments nakaliang ki news channel ki klamong ba kadai Baudai polis basyo. Tena kaliang jong tu basyo rumong bang adai polis basyo. Kadai nem dai kata. De henrai ke comment section yung ipai ba kila thau bai syaka so bulu jo ka ai. Kamu sa polis. De ke polis ro wood ki pensai no. De balai ki pensai makiru so kia. Kisokta kisojak fulong. De to dur bi ngi ki driver lagi bom don bor te. Tada sa syok untuk try kumno gisngaw. Ila mo ban susngap. De ngi bla sakta ya kado. De nakaliang ka jonga nga so ong ba ngimpa di isya gini gisngi ba. Ka ay ka bla jia ya uni utu rangba ubak takti ya uni para dekot jongi. Padai ru para do para snap. De ngim yo iba tip la kem nem kem ya kata ngimpa di isya gi media mo. Isi itang ba jia kumto. De nakaliang ka polis department ru kolong lasu moto. De ya kata ka jinya jong kita ka bor jong ka an ngip gile kumno ngimtip. Tama ka jing i ka jonga menta kalong ba. Kaan menta kala senjor palak. Barokot ni menjur ya kata. Dengan tip ya kata kaan la senjor dapat senjor da mano. Namar ba hangni kamut iki bor jong kaan ki don ki officer. De hajrong jong gini ki officer badon ki bor jong kaan ki don gini ki nong sensar jongi. Ngila ong kita ki bang ngila jit amangi. Kita ki nong mikmat pajba ki babat ya sarkar. De hato kini ki officer jongi la kim pendep ya la ka jong ka kamram ne ki kensting ne kadon kata ka jing sakte ya ki kiti ki jat jongki ha gi nok sensa de la dang ipek ya ki kumya u deputy chief ministers u badai babat ya ka hum wangi tengil IT lut ki hagi bor jong sarkar bakin le balon kan mo de la dang ikli na ki katok aning ya kran ki bru jong sarkar gyong ngi mla ban trei na marba kau kabor di mana jorong kate ini te kani kajingjia te ngi kum ki pajka lada kajia kum ni kajingya kenton uwei wong sa uwei bat uwei wong sa uwei te ladam pendap hok ya kakam ban sunsar yang ngi pajka habakut uban yap dei mangi urit uria Kiwe kibla ajing kran ki kentop yo ba R. Doling, President ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association, uba balajit jerwa nong ai ketien nalor kiwe pat. Badai ban kem no bar mardor ya uni ubrio basyo ban pajrong ti ya upara jungi kabaar kalong ba di ban sim ka strict legal action persya uni ubrio ka ang ka di ban try kam uni ubrio mdaira tangi ki barit baria kum yangi kabalai lada udai ubrio sisha bodan ya kata sulai gopulayo license layo ataka license ka police department ka dai ban le no ya ka revoking jong ka individual arm license jong Namar uni ubri ula penpau syaba umdan yang tak kabur. Umdan yang tak kabur kabut umbat yang tak ketiar dia le.
Dada udai ubri ubala ubadan sisa eta kabuar ke jinggut ci perkat unum sei ra kom katur. Balai katur basi porba pia tim yamai hang tu ke balai kala de ka thmas ya. Balai upara jengi ulara de we ulara de sulai ulara de iki ba pihak ban sei katur ketia topi. Katur berokhat ke penpau ba pimdei sya uta urang ne usin rang sisa. Idei ta ngahap ban ong pi pidei u hijrah. Pidei u hijrah pentai. Dada fidei rang sisa parakti sia. Kali kamai kabri unyo trap. Ya kani keseng impat la ban form duk mentah meneh ndrei ngilai don ki jingi trei ke ba melumala hani ka nakani ka benta ka bangila don kino ngilam akani ka seng. Ke ba ar ke bang aku ban ong ni ke bang ngadon hang ni apo na deina keseng jong ka kino nyak turis taxi ka all kasi Meghalaya tourist taxi asun kuma pitep ngabat presiden akani kata ka dijing katang jik pinichu. Te nganya sekemat apa yang gejing sya ban bain tu unongnya kali kamai jongi hatu kusngi aku nyotrik klade aku nyotrik kai ke ba nakaliang kinongnya kami kali kamai turis bat ka kinong nya kali kamai gipada nak bri nyotrap hi brok koi ni peni saka pertai bat ni peni ru saka sarkar kan Singapore ba balai bat ngamut ong ba nyapan bu kejing kali ni Singapore ba balai nakaliang jong ka an babalay nakaliang jong sarkar nakaliang jong kita transport department tiba nakapor sa kapor kila ban pendik ingi kinongnya kali kamay pihapan te ya kita pihapan le i kita pihapan le i kita henrei nakaliang jong kaan hadu mentam ne ngimpat yo sngo ba penkem pa jong no ruong hadu mentam pat yo sngo ba kem dei ne la kem ne pat kem te balay don you shalandet pile ya kani ka benta tengah pat hani kapor nganum kan buktin nama tangdon ki ban kan nadin jongaru ngachuong ya ke sarkar hani kapor lada pidei sisa ke sarkar ke bapet yu rit uria yu pajba ya ka jelai barok koi bat khamtam ya ka an ngan banjur ni kapor lada pidei sisa kita ki kulit ki baskam badan jenggot banyarap ya ki lagjong perdok prasnam mardor sibet nalasai ngidon kam banyok snow nangi banyok snow ka skor jungi kinongnya kali kamai ka priu nyo trap barok ba phila kem bat peniru bau to brieu ula dana po thanat bau la syong ha along nemba ke jingjong keti ke jong u yau nongnya kali kamai jungi banang thina po sora lim kumta ni hek ngiru kinongnya kali kamai ngi don la ka bor ka ikhtiar bangin le ya ka badan kam yau to brieu bala jong keti bala dau kloi banwan mi khmat jungi kinongnya kali kamai ngi don ka bor ban yesuk balai bam yesuk para brieu ngi don ke jing suk tangba udai ban yesuk hakmat jongi kinongnya kali kamai krui kembang idon hani kapor dai nam dai kata shwa bangan shong nam buktian ngasukwa ban kran edau sisil bangi dai ki kinongnya kali kamai kapri nyotrap ngin edau nang ni khmat nakapor ngajong ngin ketian laisin laiwat bin habut na din jonga kan diat mo Islam nongnya kali kamai Islam play sibun play shajar Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya